kardom pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradono phansme kardom pipaju panil. Pini berta thandang element mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjupanikha. Arundri pen kipon ang tan pen kiwan hor ki pharuner kebra pli kep cartoon pen bang hini rai kom sai khia rideng ka chingnam. Arunachal Pradesh la pen Jharkhand adit along ki Georgia horsi Guwahati pen road si Manipur an ki ponji pahut khatkhati 4 lane KAAC entry tax gate adung police checking gate along khatkhati rai kom sai khia rideng chingnang pon. Khatkhati osi nitur sai kia ke japon police naka checking along ahum tin truck hei hui kai kia son thak ka khuruk du na son si Guwahati pen kewang AS01 PC 4897 a truck along Indian Oil Company Rhinomax Bag Scandal Raw Materials Haruhini Bag Arlo na kipatu. Arunachal Pradesh la pen Jharkhand adit along ki Georgia hor ki air iconic white Tarborch can beer la pen Sterling Reserve pangrumpet Haruner kebra pli kep cartoon Manipur along an Arundri pen kipon bomahut along Nepdun longlo. Kepon kang hu truck driver pen bang hini atum chengnang pon si non rai kom sai khia tum harju pater tok bom lang. Bukazan pen hem phuingti report KARBI ANGLONG TV9 News. Lukhimi juri sarthi rong phar balijana rong lo mondol phangchu arji dingklui pen kiso. Lakhain koira truck duar bagori MAC constituency ke parlo Lukhimi juri sarthi rong phar balijana rong along mondol phangchu arji dingklui pen kiso. Lasong si Lukhimi juri sarthi rong phar rong amikar mondol phangchu kiso chiklo jon sirkep kiso pangjilo. Hema sondu ansida meche jor laplo lapen kiso ke chelang damji aphan Bokaghat kamala miri civil andamlo Sitame Bokaghat along kyun ilo pusi Uthot Jorhat Medical College Hospital along kiso chelang damlo Sitame Jorhat Medical College Hospital along taun idetsi non ke puthot Guwahati kiso ke chelang damji aphan KARBI ANGLONG Autonomous Council lapen team KARBI ANGLONG lapen Anparta Education EM mati Dwarbagori MAC Richard Tokbi lapen VDC Chairman Sarkoirong Pharaphan kisung ke phodat abang Mondol Phangchu nang chirap dun vek thapusi chuning ripon lapen komane bang phu bang phi jong si ning ke me pen ke chirap dun ji ning ke hang pulote lasu contact number 9387461299 along humri detnon lapen bank account number 74490100203327 totang te kisung ke phoda bang phu pherang ke thengno ke ning ji alam le arju ponlo nang Lukhimi juri pen Mongol Singh Pro report KARBI ANGLONG TV9 News. Kardom apang si nili KARBI ANGLONG TV9 News kilang arad doan phansitami nili hinten kardom paji reglo nili men laki Mongol Singh Pro lapen pini nili dak Lakshmi juri sarthirong pharmati balijan arong nong si nili nondo lada kopia patsi nili nang humri nang kok ba pelutang ti arjiding klui pen akisu sitami lada mondol phangchu pu abang pu penan kisu arji dinglo sitami non an sitami alang li kisu sitami mi kimi mi ason si thekpon long lapen ki alang litum hin pen sitami pini kerap kachohangi phan pusi pherang kia bitum dum han sitami ladak nang pha iglo lapen ki nilitum sitami non ladak bang et pen alang li phan sitami chin kisi than ji phan nilitum bori po lasi non kiso der abang phu kopima pulotang te isi KARBI ANGLONG ki thikiding mate KARBI ANGLONG Autonomous Council lapen education mate Dwarbaguri constituency IMAC sa recharge tok dia phan sitami alang lihin pen sitami kerap kachohang ji lapuson alam the sitami alang li kahinji ji du pulasi nilitum nang litum man ajat sitami alang li kaninji alam si nilitum puthot nang parjupon iktupo nang li KARBI ANGLONG Dwarbagori constituency along local MEC phan nang li hin ben kopi loi pudam poke ni ke pudam ni ke la pisa ta ni de ikola nei kerak asama garni ni pu ke chuhani pu ke ta ni ting pila ke hamre bosa ta chi jor nang ta ve che ke hin ta ve
แต่น้องที่ลงตาจะจอริงจับล้อเลยดวาร์บากรีมิเซสาร์พันตาเกจุนเริซาสอบบีพันให้แต่เนี่ยเลยaku ramพันให้แต่จุนนี่เรียกเลยเลยque ninguém grita que lac socal que lacta que susu onko nangli tum kunanat lo si chilang dam ge itu lang elo lapu jurhata lo ukakata lo karbi anglong ta lo ada grupu to long buthi ta hang dam lo chilang lo mi den lo ke non ke kisut ta visi ta nang na ko irep mak kisai keng antakang ikela ke kupulo ini ke doktor hemdam ben akisu ge kopilo apini arjel ge klang gen tak klang le rejar ke klang menela ba lang he ke thapu he ka julom rejar ke klang ke ta la ta dam nak lo jurhata dam nak lo tumita dam nak lo ko ani sita dam nak thang ta sabaro ge tak ta nangli men nang che thani gi nelimen ge mondor phangcho pulo ke do ke da rong sangti inti rong lo nangli ge asupo iglo ma kalang lo nangli hin ben ge kopilo pudam boge udam po mane la puje kachuning riolam thi nangli ni ge nangli tum si ge chilang nam ge hesi chilang nam mating bola tang nangli tum non konat si ki pon nei pu ni la pu nei pu do no medical ben ge medical ben apudum mane guwahati si poni bolam lenge guwahati poni ke ikhi ge adat kya weg jalo nili tum lo tasinali tum hin ben nangi karbi anglong autonomous council pen duar baguri emisi aphan nang rap veg ni pusi pudam ni ma mate oh la pula tangkaba nang rabjun thek dang rabjun ingoi pulo nili tum hin ben nangli men nang chethani ji nili men ge dorson thang chugo लक्ष्मी जुरी सारथे रंग फारा रंग फान गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के पार्लो जियांग रिंग के थे इंकोयरा ट्रक एंड दुआर बागोरी एमएसी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर लक्ष्मी जुरी सारथे रंग फारा रंग अलong गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के पार्लो जी आंग रिंग के थे जोंगदामे कार्बी आंगलोंग की 6 शेड्यूल एरियाज बिनोंग लापेन लोंगले फिलांग ताके चिया सो तुमा फान लोंगले एचे तापी लोंगले पुसी कार्बी आंगलोंग तनमास काउंसिल हिन पेंचे पराई पोंलो पिनपुर दामे लदाक इंकोयरा ट्रक एंड ओदुआर बागुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर लक्ष्मी जुरी सारथे रंग फारा रंग के कार्बी आंगलोंग बिनोंग लांग सितामी काउंसिल पेन के थांगना डेवलपमेंट मते कचिन थुरा वारसाइता पिपेपिन PMAYG ahemso MAC development fund tower ringwelan ta pipepiन सितामे इसी में हुमी में अनपिन लापुगोलाघाट डिस्ट्रिक्ट पेन बोकाघाट MLA अतुल बोरा के डेवलपमेंट अकाम के क्लेम पिपन पिक आन लाके ब्रिज टोवर की जुनालांग पेन चेंगलॉक पिनांग आन डिपार्टमेंट क्लेम पिपन लो सितामे लाके कफेरे मिमी अंगथेक मोआ फी के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट नंग पार्लो दे ताहाइपो आथेमा लक्ष्मी जुरी सारथे रंग फार अरंग के कार्बी आंगलोंग पेन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट पेन बॉर्डर लो सिदा कार्बी आंगलोंग तनमास काउंसिल हिन पेन सिदामी नंगचेलांग पोनो संति मेसेंजी पुसी लक्ष्मी जुरी सारथे रंग फार अरंग आरादा तुम चुनिंग रिपन रिंती अनपार्टा लोकल MAC माती एजुकेशन EM रिचार्ड टॉकबिया फांता अमिथांग कॉन्स्टिट्यूएंसी लोलासी इनिशिएटिव एंड पोनो संति मेसेंजी पुसी चुनिंग रिपन लुखिमी जुरी पेन मंगल सिंक्रो रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग TV9 न्यूज nali tumhan pini la sotowar ki bonai ki salam apathak gulaghat pensi ki bonai ma mate ku karbeng long pen lo labang so atwar ke nili tuman ke karbeng long atubeng kali lage gulaghat district atubeng si labang so atwar na ki pi sitame labang so atwar bang ke jeneba nil tum jonon karbeng long border gulaghat district pen karbeng long district border long sidolo tame karbeng long so tum je nache langle sitame pu gulaghat district aso tum pensi nache langsi lapu bir sitame non asap himutora bir sitame alang litum sinang selam pi bom lo ge kitam tang ali tumhan karbiang long pen ladak kupini kirap hemso pen chenglok pini dolong pen chenglok pini towar pen chenglok ni phan kupini abar saiduma non kitam tangan bang ke thanga son tai belang karbiang long tu bang ke hem rita ve hemsut pusitame ave apply ke apply dum bomlo sitame non ta nangli le tek thelang jo intela non la gulaghat district pen non
la tawar salam bom pu aputhak la bangke mane gulakhat pensi mane ke salam Kalang lo lagi Gulaghat district apen si nang selam lo bangsa bris mangke Karbi Anglong pen kali kali. interno nali tum Karbi Anglong Autonomous Council mate nili tum dorbaguri sir education yam phan lapen Dr. Numol Momin phan nali tum kupilo nali tum ipudami bangke No nilitum kipu dai pu bangke alamangke la po lo je alang litum nili alang litum yon se akhai jong chinghon duk pulo tangte alang litum je border nilitum ke jo border si dobam na pot tame alang litum wangra nache lang than nilitum aphan mane la si nali tum non kachuning rilo di oh kachuning rilo nilitum mangke to nali mena thani ma nilimen ke rustam rong pha nilidak sathe rong pha amekar lo to chorolo Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi.